Oke, selamat datang khususnya untuk rekan-rekan semua, khususnya dari pecandu-pecandu Sertiban yang sudah hadir. Bagi anda yang mengendarai sepeda motor, parkirkan sepeda motor anda karena panitia telah menjadikan tempat parkir biar aman terkendali. Sekali lagi khususnya untuk pecandu-pecandu Sertiban yang sudah hadir, silakan mendekat merawat demi lestarinya seni tari budaya Tiban yang diadakan di Medan 52. Los orang rebel. Kandangnya pena tak rodok diputer, tak rodok diganjel, tak rodok digeser, tak rodok dipasuh. Hes kantung Mekar Jaya Badak Lampung Dina Minggu rodok digeser, rodok dipasung. Iki Badak Lampung Bes Jawa Timur. sampai Serambasi Kendangnya pena, serone pena, sedene pena, kabeh pena-pena. Yo, salaman, salaman. Gentak, tak gentak, gentak, tak gentak, tak der. Cok kali cok pasti cocok. Marmot enak wae, manut enak wae. Yo sing urung-urung buka klambimu juga becenmu, becot apa kanca bagah. Los ora rewel. Hey. Kandangnya serone pena, kabeh pena-pena. Osyo. Hey, 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 hey. Pasuli Badak Lampung. Rodok diputer, rodok digandel, rodok digeser, rodok dipasung, rodok digeser. Bapak Parmi Raja asli, Bapak Parmi Raja asli. Tak rodok diputer, rodok digandel, rodok digeser, rodok dipasung. Joget, joget, yo salaman, tak salaman, tak bisa, tak gentak gentak, tak gentak gentak, tak gentak gentak, tak gentak gentak. Yo, syukur-urung buka klambimu juga bertemu, pecut abah konco bagah los ora rewel. Yuk. Sekali lagi khususnya untuk pengunjung barisan hadir. Bagi anda yang bersepeda motor, parkirkan sepeda motor anda karena panitia telah menjadikan tempat parkir biar aman terkendali. Yuk, bagi pecandu yang sudah hadir silakan anda mendekat rapat demi lestarinya seni tari budaya Tiban yang diadakan di Medan 52. Tepatnya di lapangan Merdeka. Yes, yeah. Kaya mercon suarane asli dia ora laro kur panas ora percaya jajalo. Ha ha yo. Yo. Itu dari sini Mas, itu segini
saka Jawa khusus Jawa. Itu kok kene khusus Jawa. Aja campur saka Lampung. Dadi ben penak ngature. Padha pintere, padha lincahe, padha nome. Kandange pena, serone pena, sidane pena, kabeh pena-pena. Tak rodot diputer, tak rodot dikandel, tak rodot digeser, rodot dipasung. Joget, 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 tak rodot guys. Ayo, yo, yo, salaman. Tak gentak gentak, tak gentak gentak, tak gentak gentak. Iki lho sejenenge tiban nang dhuwur panggung gontok-gontokan, sabet-sabetan. Tapi nang panggung dhewe tetep seduluran. Ngopi bareng, mangan soto sepiring bareng-bareng. Yuk, sing urung-urung dicopot lambimu. Cukup bertemu pecut bah kanca bagah. Los ora rewet. Yo. Bapak Wasit dari Jawa Timur, Bapak Jadil daturi munggah panggung Pak Jadil sing Jawa Timur. Oleh Bapak Warto sing Bakal Lampung. Tak rodot diputer, tak rodot digandel, tak rodot digeser, tak rodot dipasung. Kandange pena, serone pena, sidane pena, kabeh pena-pena. Yo, ayo bro, relato-latone. Yo, Bapak Warto dari Bandar Lampung, silakan naik panggung untuk ganti landang. Tak rodot diputer, tak rodot digeser, tak rodot dipasung. Joget, 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 tak rodot dipasung. Yo, salaman. Salaman, salaman. Gentak, tak gentak, gentak, tak gentak, gentak, tak gentak. Oke, selamat sore khususnya untuk penggemar seni tari tiban. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Anda yang mana telah mendukung pada acara pada siang hari ini. Yo, dari Jawa Timur jauh-jauh demi menguri-uri budaya di Lampung Timur. Yuk, mosok dhewe sing ning Lampung ora arep padha-padha bersatu. Yuk, dilanjut. Yo. Joget kandange pena, serone pena, FC-ne pena, kabeh pena-pena. Hey, der. Tak rodok diputer, tak rodok digandel, tak rodok digeser, tak rodok dipasung. Hey, hey, iya. Pak, rodok didorong Pak Wasit, Pak Wasit. Kalau dia minggir, kalau didorong ke tengah. Yo, lek tengah pinggir terus kapan Pak?
gentak. Yo, ben diganteni karo tukang kendang saka Jawa Timur. Mbah Gambreng, ora melek, lek melek munggah. Orang ngurusi dalan ae, Mbah. Lek pengen munggah, Mbah. Yo, tak rada diputer, tak rada dikandel, tak rada digeser, tak rada dipasung. Kendange pena, setone pena, MC-ne pena, kabeh pena-pena. Hat, hat. Hos, iya, terlalu nafsu. Iki bar mangan nason-nason. Yo. Surabaya terusnya Bali. Iya, wes to. Sabar, ben pasang di sini. Ojo asal sabar, ben tak dah. Tak rodot diputer, tak rodot dikecil, tak rodot digeser, tak rodot dipasung. Hes. Ha. Alah. Ayo. Salaman. Bah, sekolah nambah. Wakasane pontang panting rakate akeh aku dhewe kang kebanting jebol ora ketemu klinciku Tak diputer, tak rodot dikandel, tak terus beli nyang Semarang klinciku ana kandheng tak rodot diputer, tak rodot dikandel, tak rodot digeser, tak rodot dipasung. aku dhewe kang kebanting. Gak Barjo. Terima kasih kepada Mas Rumani ya, salah satu MC kondangnya yang dari Bandar Lampung ya. Kepada beliau sampaikan terima kasih. Terus balik nyang Semarang klinciku ana Yo. Jan belas rong tawi. Jan jegres. Sama latih. Masih. Ki. Oh, nah ini bakal jibahan ada jago lawas. Ben latih wong Jawa iki. Yo. Salaman sih. Salaman atur suwun. Yo, ngono. Sing penting wis gelem munggah alhamdulillah. aku dhewe kang Ki rong taun neh yani. Ayang anyar neh. Buntele janji gres urung dilai. Golekne padha sing seimbangi. Wis rasa rayan metu dhisik kena eri padha ae. Sing penting ping 3 pontang panting rakate Di Toto. aku dhewe kang Pak Harto di Toto. Pak Jadi di Toto. Diatur
turi aja ngewal aja madeg der jela. Yo. Semakin sore pertunjukan seni tari semakin ramai. Dihadiri para jawara dan juga para pendekar yang dari Badak Lampung dan juga yang dari Jawa Timur. Di antaranya dari Kediri, Tulungagung dan juga yang dari Blitar Raya. Ki Mas Marem. Kenek yo marem ora kenek bangga marem. Kenek yo guyu ora kenek yo guyu. Wes to sak sirmu. Endi sing kok pilih? Janji opo iki? Ipok ke pagi-pagi. Jebol ora ketemu, aduh klinciku, aja beda aku terus Pak Bangi. nyang Semarang klinciku. Hey, 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 joget 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 yo lonyo hey sikil yo lo oh yo Aja beda aku terus balik nyang Semarang kelinci. iya salaman salaman yo salaman Ojo pulane rusuk-rusuk keburu nafsu. ganti kendangnya Pak Kang ganti kok Jawa rate pas kan ganti dol hei nah ojo diselingi karo liyane tak rodok diputer tak rodok dikandel tak rodok digeser tak rodok dipasung hei kandang di pena seron di pena MC di pena kabeh pena tak rodok diputer tak rodok dikandel tak rodok digeser Padang bulan yang pesisir Banyuwangi rodok dikandel tak rodok digeser yo sekarane kaya kaca kinclong sekarane kaya kaca lanang muda bebarengan yo ganti ya yo Padang bulan pesisir Banyuwangi Padang bulan yang pesisir Banyuwangi joget 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 tak rodok digeser tak rodok dikandel tak rodok bos yo bebarengan iya tak rodok diputer tak rodok dikandel tak rodok digeser ya ngono kuwi dibalas sing bater kene